dumelele ke re go wena ke re kgotso ngwana ntate ke re haleluya ke gore ge go kgonagala be ke tla ba ke go dumediša ka ditumelo tše ka moka ka baka la gore letšatšing la lekgono ge e le gore wena o tsebe gore borapedi keng ge e le gore ga o tsebe gore go na le motho e leng gore ke paki ya gore modimo wa phela ke motho e leng gore ke naelana letšatšing la lekgono nana ke re le ge ke mo tseba ke mo lebelela ka re banna gane mosadi ena o kgona bjang ya ba le gore modimo o phela ka gare ga gagwe ke bolela ka mange ge ke sa bolele ka ngwana Malebo yo mane Malebo ke ba phela tle banna bone gore ka ba le gore modimo o dirang bophelong bja ngwana wa gagwe ke bolela ka Selina Dr. Winnie wa ga Mashaba ko e leng gore ke na le ena go taba ya ka le Mankoko baby letšatšing la lekgono ke re kgotso go ba ke re tsobela wa ke re alotse a te kgotso le gona ke re mo go rena a o re gona ke ne tšatši le ke tlo go bonang o sa apara tukwane o re ya ke nna le pantsola ka re le jimu ka re o ya ka dikhete bua ebile ke ino tla mo ke sa e apara tukwane ka gore ke re nkwerile wa re o sa driver ka nakwe nko fly nna e re ke bile e bona se o se bolelang ke rile ke bolela le mosadio wena o bogetseng gona bele karao ke tla fitlha ka moragonyana ke re jalo ke tla otlela Dr. Winnie Mashaba batho fiša e sa le ba go otlele e ne ba go fofa ko godimo a tla mo rena re monyakang a re fa se e leng gore mo kgopetse sone e re ke go botse ka re ga le emama e le leng gore o na le lona la go itikišetša mošomo mogolo e leng gore wa tla mo nakong 2 May nka sege ke lebetse batho ba bantši ba emetse o ipoditse gore lefase a le eme di-rehearsal a di eme ke ya go tlhompha Thobela FM go taba ya ka le Mankoko baby ke a leboga ka gare ga bobisi bo bo kakakaka ke araba le yona ele gore tukuna ke a e tlogela ke tlile ke tlemile le phondo ebile ba ntse ba no re lebenganenyana o ka re ba tshwana ra ema ka nnete re tukišetša dithu tša mme and ke a leboga gore le ba le mmeme ke tlo boledišana le lena taba ya ka le wena o bona sometimes sese go bohlokwa gore ke bolele story sa ka a re ne ke go kwa ka mabarabara a re ne ke go dikwa ka batho re nyaka go dikwa ka wena ebile le nna ke dumele go kwa ge ba mpotsa ka sese Mankoko ke dumela go kwa kgodi e tswang lerotseng gore Mankoko o re yena leeto la gage ke le lefe jwale ke a leboga goba le mpiditše mo re tlo re gannyane re no ba tsopolela re ba gantšhetše re ba dumiše ba tsebe gore ba winile Senila Mashaba a ka no ba e tswa ga phasha e fela re nyaka tsa gore ba winile e tswa kae ba tsebe gore ba winile ebile ngwana mongwe le mongwe go tsena sekolo go tshwana le mongwe le mongwe modimo mo file tša mo fileng le mojolo the dating o bile ka gare ga ona ke bophelo go fitlhela mo ena tšang sephetho sa gore ye ke e nyakang tsela ke e leele a re thome ka ga phasha nna ke mo ke go tsebang o e tswa gona ba winileng e tswa kae ga phasha mo bona be ba šetse ba e tswa ka kwa Mapulaneng ka kwa because go lebelela ba winile o bona Mapulana o bona Matebele o bona le Maswati that is why o kwa ka kwa ga gešo go na le bo ba winile go na le bo Themba go na le bo Mandla bo Ntombi Futhi bo Lindo Buhle bo Koko ke bo Kokomali bona bo re lebogile ba theetseng re lebogile ke koko wa ka mmela ga bo mama ke mo ke tswang gona nka senape ke ntšha ka moka gore ke nna a ke re nako nngwe ra ke a re nyake batho ba tsebe kgwekgwekgwekgwe gore botsebotse o mang fela mo le dutse le kgadi ya mošate kgadi e kgolo kgadi ya go hlomphega kgadi e leng gore tša mošate ke tša mošate tša ka thabeng ke tša ka thabeng that is why o bona gore batho bang ba monyaka wino mara ba mohumane ba phopholetše ba fela fela thelela wa thelela o tshwana le tlhapi ka se kgono mo hwetša ga botsana ka gore ke ka mokgwa ke trainweng ka gona gore tša ka thabeng ke tša ka thabeng di šala ka thabeng a o tša mono eta o bolela ntho nngwe le nngwe tše dingwe ke sephiri o kgwa le sona wa bona seo se bolelang o nkgopotša polelo ya koko mong a re e re ke fe motlhala ge e le gore wa ga mokhari a sepapa go wa madi o ska re he ke godiša sefane se seng sa gešo nna ke le wa ga Mashaba godiša sefane seo ka baka la gore se go phološa mererong ya ba babe ba la e leng gore ga ba tsebe gore wa ga Mashaba ka baka la gore nke be ba go biša ka sefane sa nnete ba kgona go hwetša tswela pele o rete le go tumiša sona se se go godišitšeng gore o kgone go thelela ke dumela gore ke seo se go phedišago amen go jalo a le motho wa tshwanne gore o nape o no fa everything because a re tsebe gore mang ke mang and ka mokgwa dilo di leng ka gona matšatši a go bohlokwa gore moja sa gage a iphihle tšeo o di fang batho mo social media
ke go doma entertainer a se tša bophelo ba gago nne Okay. mara ga o ka tšeetša bophelo ba gago wa fetša wa di iša pepeneneng ke mo e leng gore kotsi e ba gona nna le wena re tswele pele re ba konketse go goleng ga gago ka gae go be go le bjang ka gae na be ke le ngwana stoutu man nna kgale ke seleka wa go namela di-gate a di tshelela ka kwa ene ke betha be ke lwa le bašimane kore be ke lwa le bašimane banyana be ke betha ene mara ke le ngwana le thabo be ke se motho e leng gore o a thomana o ba jwang ge o ka nthoma fela wa tseba gore o ya patleng o bethwa o lewela wa go thalela bana bang mothalo ka labotlhano go sekolo se ba thalela wena and then ge ba bang ba rumotswe sekolo motlho mongwe ra raloka Selina o kae re bitša Selina wena o tlo go tia ke tlo go tia ke le o bo ba tia Selina ke be ke ba tia and then ko kwa ka nkgatla ka gore ge sena ba nrakediša e tseba community ba tla go rakediša a go rakediša a fitlha kwa re o dirileng bara o bethile ngwana ko ara ke tla šala ke dila le ena ko kwa ka re a go lokile ngwanaka le ka moswana a ba go tshwenya mo o ba tii nna ke tsene ditaba tša bana so ko kwa ka ba nkgatla ka gore beile o ria yaka kokomadi beile o ria yaka ra ke tsene ditaba tša bana nna taba tša bana ke tša bana okay so ke be ke tetselekela ke rata kereke but se segolo a sa ka ka ipona ke roga motho mogolo be ke le ngwana le thabo I was my uncle's favorite bo butia mama be ba tsebe gore ge ke nyaka information informa ya ka shimo malome lina Themba le Seskuni ba rile 1 2 3 4 5 o bo tla le ya ga botse be ke tla leya and another thing gore my mother a sa nka dumela go bona motho mongwe a rothiša keledi yaka how a ke tseba ke kwešiše le gane jalo ba nyaka e ba yena fela a nkgalang a mpetha o bo le ngwana bokae ka gae ka baka gore ke tseba le mekgwa ya ngwana mathomo wa phejane jalo be ke le ngwana boraro leeto la ka la go ba ngwana le kgaotšegile ke na le 19 years ge mama a hlokofala ka tshwanela ko gore ke be motswadi wa bana ba ba 5 ba batlang ka moragaka nampile leeto le la bongwana la fela ka tshwanela ko gore le ba bitša di-child headed what family jole ka tshwanela gore ke santse ke make sure gore bana bešo ba ja ba ya dikolong ba fitlhelela dilo tše ka moka it's one of the reasons tše ileng gore di le dina the opportunity ya gore ke fetse sekolo ke tle ke re morago mola after 12 years dilo di thomo tsamaya ga botse ke thomo ke re ke leka go ke empower ka education so ke bile le 5 ya bana ke sešo ka tseba le mošimane jwale ke leeto la ka le ke le sepetšeng ka gore rialo ke share this one ka baka la gore ke kwa bana ba bantši ke ditšhiwana and then ba leng ditšhiwana already šetse ke ba bagolo ba na le ma 27 years 30 years but balla and already ba bangwe bile ba na le di-girlfriend ba na le di-boyfriend ebile ba kgona le gore bala ga ba di-boyfriend gore ke leeto le modimo wa go bopetšeng lona o swantse o le appreciate o tsebe gore modimo nyakile gore o le sepele lona leeto le ge bo mama wene ba le tsamaile why not you ke eng e leng gore e different ka wena a re different re sa lla le gana jwale re sa banyaka batswadi ba rena but a ba gona se se leng gona ke gore life goes on wa tseba bophelo ba gago go thoma mola bo tlhalositseng gona ge ba tlo go bitša Selina ba re ke wena ba winile bokoko ba be ba go emeletša ka gare ga tše ka moka bongwe di dira tše lengwe di besitša maleba go fihla mo o bileng motswadi wa bana ba bahlano pele ga go ka tseba le lesogana o boletše selo se sengwe se e leng gore batho ba bangwe ba na le go ipotšiša gore go tlile jang gore a se ka ba le marematlou motho go tlile jang gore a se ka university go tlile jang gore a se ka tšwa dithuto tša gago pele a ba tsebe morwalo wo o rweleng go tloga ka gae o rile go fitlha mo fitlheng wona wa fetša gore ke tšwa dithuto tša ka pele wa fitlha mo fitlhileng gona bjale ge o ka hlatha bophelo bja gago ba go tloga gona mola go fihla mo o bileng motswadi pele ga ge re tswela pele o ka bo hlatha ka koša efe ya Winnie Mashaba nka bo hlatha ka koša ya mogau wa modimo ke se fela ka gara buke ya difela o mogau wa modimo ke kwetsa ga e sa le mphitlhela ke maketse fela because bophelo ba ka ke mogau fela
a ke nyako ba emotional Ke a o but bona. ke magau go ba le re bona re phela re fitlhelela tse re di fitlhelelang ke magau ene ke thabela go ba ke dutse mo ke bolela leeto la ka Yeah. gore ke bone magau wa modimo ka gara bophelo ba ka nnete ke gore motho a lebeletseng gona bjale ga go kgona go kuša gore Dr. Winnie Mashaba o sepetse ka gara eng o fitlha mo wa bona ra ratlhe re fitlha gole ene nametše thaba e šetse nametse thaba o ka tswela pele so go botlhokwa gore ke fela ke bona le batho ba bangwe ke rata gore ke re bophelo re dumelela bophelo bo go ruti Yeah. then o ka tla wa ipitša a graduate ge bophelo bo šetse bo go rutile don't be a graduate ya go jatša batho ba bangwe without knowing gore background ya bona ke efe ba tswa ka yes we know and re acknowledge gore batho ba bangwe re irresponsible mo lefaseng and re tšhaba le dikolo but don't you ever use mogau o modimo a go fileng ona go gogela bana ba bang fase if you were privileged gore modimo a go fe maatla o tsene sekolo o be a graduate motivator instead of pulling others down if o ka dira ka mokgwa re tlo kgona go understanda gore motho o napile o tšere nako ya gage a lebelela all the corners tša bophelo gore ba bang yes ba dirile ke madira ka bomo mara ba bang ke situation mo e ba beileng gona o ka mmotšiša motho wa re were you ever going to be a graduate ge nke be le gore wena o kile ba le 5 ya bana sešo a tseba ngwanyana goba wa tseba mošimane na goba bo o tlo tshwanela ke gore o be motswadi mo baneng ba geno goba bo o tlo tshwanela ke gore o be bana ba bang ba jang diokobatso ba khwetšang comfort ka gare ga mabjala gare ga dilo tše dingwe we need to be compassionate re kwelane bohloko jwale ka batho re ska berekiša the powers and le diphihlelelo tša rena tše modimo re fileng tšona go kweša bana ba bang bohloko sa rena a re ba rapeleleng gore le bona maphelo a bona a improve ka gore se ga gešo se re lebelo le a lena motlogapele le na le motsibi wa lona ba la ba pele ba morago and ba morago ya tla ba pele ngwana ka re lebogile ka tla thuša wena go sasa nna ke sa tsebe le sekolo sa le lebati la university mara re lebogile ya tla ya ba yena a vice chancellor ko university. Wow. Wa tseba go tšeleng gore fetša go di bolela gona bjale mo bophelong go na le batho ba legolo ba go ratang go na le ba legolo ba go tlhoileng ntle le lebaka ba no lebelela Mankoko Baby ba lebelela Winnie Mashaba ba re nxa ba se go nyake wena ke dumela gore go bile le ditlhotlo tše dintši tšeo sepetseng ka gare ga tsona gomme wa emelela a wa ba motswadi wa bana ba le bageno ba bahlano fela maloba ke be ke lebeletše setsopola se sengwe o mongwe wa bana bao ba godišitšeng moreneng a rile Mamzo a feditše a re a ke gopole ke kwa nxa ya Mamzo o nthutile go opela Mamzo o nthutile gore ke tsebe go ba mosadi ke eng Mamzo o nthutile se ke bana ba bantši ba e leng gore gone bele ge ba go lebeletše ba bangwe ba palela ke go fihlella gore ba go botse gore ba diretšeng fela o kgathile tema ye kgolo maphelong a batho ba bantši o sa tsebe mola e le gore o na le tša gago tše e leng gore di a go imela mo bophelong re a tseba gore go fitlha mo fitlhileng gona bo go godiša bana ba geno o itebeletše wa re modimo mara nna ke tlo fitlhelela kae bo Mankoko Shiba ba le bana ba gwera ba ka Shiba ba le bana batho ba ke gotšeng le bona ba le bana ya ba le gore ka nako bo Mankoko ba go bolela ba go ahlola o kgonne bjang a kenya ke re bolele ka kokomale gona jalo re tlo tsena o kgonne bjang go tswa ka gare ga dipolelo tša batho wa phela di le gona o di kwa ka baka la gore tše dingwe o tla di bala tše dingwe o kgonne jwang o ipotsa gore modimo ke modimo nna ke a itseba ke tswela pele ka bophelo o tse ebile nkarabetse yona ya gore nna ke a e tseba and ke sa bušeletša ke re ke kgadi ya mošate a ke šikenye ke anything ye ke e kwang mo tseleng ke bophelo bo nrutile gore ke amogele seemo seemo ke se amogela ka tsela ya gore le ge o bona motho le ga a ka tla ka maaka go wena you still give that person an opportunity ya gore a tle go botse ona makao ba bantši ba boetse morago ba fetogile e le batho ba ba kaone
Okay. That is why ke na le bana ba bantši ka gare industry because ka gare ga le bo skeletonnyana tša bona tše ba na leng le tšone ke le ka ba motswadi a sa nka ka ba a judge ka gare ga bona so nna ke a kgona ebile a gona ke nagana gore ebile ke tše dingwe tše di motivatang mo bophelong gore wa bona ba ka mokgwa ebile ba bolelang ka gona ema pele ke ilo dia di-eyelash man a ke fetša mo ebile ke ilo chepa ke nyaka gore wa tsa re bimashila mphe roke botse ke apare ke ilo go tšea snepe nampile ke fa ke social media ba bone ke smile ke gore di-negativity ya ntlhotlheletša than go nkgogela fase okay ye ntšhošang ke tšhoša ke ditheto ge batho ba nreta ge batho ba mphaphathela matsogo that's where I have a big problem because ke ba le pressure ya gore gape ke swantse ke maintain goba ke upgrade standard se batho ba ba mphang sona ke yona yang grounda jwalo ke yona eng grounda ke bile ke bona o ka re ge ba le busy ba re a dirang ke yona be e ka ntšhang tseleng mara jwale ka gore batho ba ba ncelebrate ka kudu re o le a dira mengwe ga 25 go be go tletse o dirile motlholo ebile a ba apere roko engwe o ka re lešira re tsebe ka lenyalo la gagwe o ba bjang o ba le kgatelelo ya go se lekane le selo ya ditheto tša batho di grounda too much jalo ke nyaka re lebelele Selina o go tsebela ka ngwana mongwe le mongwe le yena fitlha mo a kwang dikwi tša gage dira aowa nkane ba bang ba boya ka masa le nna re ke gore ka ba le gore go bjang wa tsena maratong thula maboto mojolo o bontšha di-flames wa tseba re eo yona o ka sa e pass test le go ka e leka o ka sa e pass swantse o ne o thulanyana maboto ge nkebe go dumelelega be ke tlo re ka thoma mo ka fetša ka sobelela jwale bothata ke gore jwale maina a batho a involve man lena batho maina rena involve nkebe re tlo tlhalosetša batho gore ntho e gona ye ya direga ge ne go fitlha mo e leng gore a gona dikwano ge dikwano di sa be gona nampile aowa ntle le go bethana ntle le go kwišana botlhoko ra laelana go ya ka magoro a se go tšwana le nna jwale ka batho ba bang nna le wena mso re bile ka re ga mathata a mejolo na ebile I was married again ebile ka ba ka hladiwa I don't have a problem because ke hladilwe motho ko shabo se go hlalwa okay ke hladilwe le go kalla ka nnete tsa dirang ke hladia jwang ka sa bušetse morago tšeo jalo e diregile ene e diregileng se re swantse re no se tlhompha fela ko gore re tlhomphe gore batho ba bang they are not on a limelight it's very bad gore re nantse re mentiona bana ba batho mo di-social medieng mo le gore bona ba tikgethela tsela ya gore ba ba on a limelight we still respect them and re a ba tlhompha le ka ba re keng experience ba re fileng yona wa tsa ba re godišitše wa tsa o re godile bohlalenyana wa tsa ka experience o e kry-ileng gona mola o thutšeng maboto bohlalenyana seo ka se dirang ke gore no o tlhompha at least le wena o tla dira better if you did not do better le yena o tla dira better if a sa dira better ka gare ga that relationship e be le ka gare ga yona but what matters ke gore ge re kopana re le batho a re kopane le go destroyana re kopanela go thušana go phela le go rutana ka tše dingwe tša bophelo then bophelo ba tšwela pele Dr. Winnie Mashaba ke re ge ke thoma le wena mo ka bolela re o mongwe wa batho ba e leng gore re go boletše ra ba ra lapa o boletše wa re wena o bo tlhapa o tsentšha diletšhe o sena tseba gore mang o reng ka wena ra go bolela ra re he a kgone go hwetša ngwana motlho mongwe ma tswang ke ka lebaka la gore ba rile aowa le sa ge le seo re tla le hwetša ka ntle o tsebore ke rena batho ke re tetšela diphetho ra fetša go a no direga modimo wa go araba ra ka o ka re ke metlai nna ke a gopola gore nako o le mmileng o tlile go ye nngwe ya meletlo ke beng ke e dirile wa tseba wa mpha tlhompheng ya mafelelo wa tla wa diragatša go rra go lebelela ra re modimo
modimo ke sethaga ke le busy ke fora batho ke re la tsare ke covid gape ke magobe covid ke tsere ke covid gane aowa salcom ya go na le batho ba bantši e leng gore ba ba bolela ka mokgwa ba beng ba bolela wena ka gona ba bangwe ebile malapa a bona phutlhame ba ra wa ke miša kae a sa kgone go ba le ngwana ba bangwe ebile a se monna ka nako eo ke dikgaetsedi tša monna goba ke mmago monna o ka reng go batho ba e leng gore malapa a bona phutlhama ka baka la gore nako ya modimo kore ba e felela pele a ba tsebe gore ge e fitlhile go tlo nyaka motlho mongwe re dudišane fase ra le di-partnera before ka re ya di-counseling re dirišane di-interview okay a se taba ya ngwana fela le tša bo sethepu le bo di eng ntire ke kwešiše gore o tswa kae o nyaka re ya kae le nna ke go botse gore aowa ke thabele ye a ke thabele ye dilo tša go tshwana le tše di tla jwala ka a surprise gore taba ya gore mohlho mongwe wena o humane bana a ke bolele ka nna jwalo because nna yaka is a totally different story taba ya gore wena o be le bana a sa ka la dula fase gore mogatšaka nna ke tlo go nyala for 3 years if o sa be le bana for 3 years go ra gore nna ke nyaka o mongwe a ke re sa ka la e bolela o itse nna ke nna le wena re a ratana it means if bana ba go le wena go le monna o se productive it means ke tlo dula ka gare ga relationship eo ke tlo dula ka gare ga lenyalo leo go ya go ile and then le taba ya bo step o skara o go shetse o lositse interest wa hwetša o ntlišetša taba bo step le ding dilo tša go tshwana le tšeo so nna taba ya re lebogile e bile a personal decision ya gore no man ke dutse too much ka this issue ya ngwana ke boele back to the drawing board nampile that's how happened nampile mogao eno ba mogao go diragalang tšatši le gore leng go ya ngakeng ngaka ya raowa ebile wa bona ge le tsamaya o le tsamaya a kwa ke re ge re tsamaya di-gynecologist ke ra gore a ke le one ge re tsamaya di-gynecologist ke no gore wa tsare keng let me just try this thing because now I've been looking for this for so long hai doctor lebelelo man gore bothata ba ka keng I've never had an opportunity ya gore ke gynecologist le partner raka now I'm going to the gyna with the partner wa kwishisha nta go tsona leo so then re lebogile happened and ge doctor ba phone ba mpotsa gore gape di results tša gago because ke kry-ile di-results ba fetša ba re tlo go fa tsona gape ka morago re sa nyaka le go tšala madi re bone ka nnete gore ntho e ke yona ge ke humana be ke ya gigging go Zerust nampile ba mpitša gore gape go jwalo ke be ke sa tsebe gore swantse ke dire jwang kana ke re ke a jika a ke sa mo gigging what if ke ilo performa and then ke loser ke sa le first and ke a bina e sa le trimester ya ka ya mathomo swantse maybe 3 months ela ke tlhompe and all that mara she happened and that was the day sismankoko ke ileng ka re a go sana anything goba anyone a ka tsogang a nkušitše botlhoko mo lefaseng a ka tsogang a kgwathile maikutlo aka ke fodile le tše e leng gore tša kwa morago di ile di a nkuša botlhoko di phumolegile re lebogile ile a ba answera in a way ya gore ke be ke lebalele le batho ba e leng gore ba ile ba ntira bobe to a point ya gore be e ka khosa le bophelo baka ka bona re lebogile ke mmitša gore she's an answered prayer ke thapelo ye ya rabilweng jwalo ge ke mo lebelela all the time ke bona ka re di dingwe di tlhakane fela ke mo lebelela and then ke mo lebelela namele ke re everything is okay a tla bolela go dingwana ga gona o tšeletše mmago ba papago nna ke kwela go botša tšatši lengwe la tletše status gore yena o nyaka bana ba babedi ba mathuni ka rawa ke seporofeto ba etla se ka and a boy and a girl and mama and a boy and a girl I want a boy and a girl ngwana ga go bolela kudu
o ba sa dire metlae wa kwa Amen. ngwana wa le sogana le wa le garebe wa fatlhana o a etla gore jwang o ska botšišana ebile o ska botšiša modimo ebile o ska botšiša motho Awa ke amogela ona ke amogela o batho ba e leng gore ba ka gare ga seemo sa go tshwana le saka a se mafelelo a bophelo and le seke la give up mo bophelong and le ge ba o rasa ka go direga ke fela ke re lebelela look around gore ke mang ngwana o e leng gore o tlhoka support ya gago then o support bana bao o tlo bona go tlo ba le fulfillment e nngwe e bang gona mo bophelong ba gago o bontšha gore le wena o motswadi o tša maikarabelo a setswadi o thuša ba bang re lebogile ga a fitlha mo lefaseng ga a fitlha a dikhumana le one o humane ana le buti ya gage buti ya gage ke rela ke my younger brother o sa leng ke mogodišana le from 3 years he's my manager now one manager and then a humana ana le my younger sister's daughter ba winile re lebogile ke ngwana wa ka wa semmuso wa boraro jwale ena ke biological a le noši fela ke na le bana ba bararo ba e leng gore ba dependa mo go nna a sa ka ke re ka gore modimo ga a mphe bana kana mele ka phutha matsogo ka se ka dira selo ke ile ka no ra wa tsa re keng ye ya pele taba e ene ile pele bona a re go mele mo re tla re bolela ka yona gape tšatši le go tlileng mafatlha le re a letileng a ke nyaka re feletse ka taba ya mmino ke a tseba gore tiralo nako ngwe le ngwe go dira mokete mogolo wa kgoparara Thobela FM ba gona malobanyana mo o hweditše sefoka lifetime achiever kore o ka no ba o nagana gore ga wa fitlha rena re go lebeletseng go tloga kua morago re re o fitlhile seo se ra go reng mo go wena be ke sa e lebeletše ebile ke le emotional nyana gore you know for the very first time ke kwa koša ya ka e lla Thobela FM be ile tša ke Malome Rudolph Letswalo a re ke wene wa ga Mashaba go tswa ka Maustelbord ga phasha gore ba re kgalemela lefase la Afrika Borwa nampile nna instate gore ke theeletše that song ke eta ke bitša baagelane gore kgalemela lefase la Afrika Borwa nampile re ba theeletše ge ke boa mo ke re ke tlo dula fase ke ipsina ke yana wene wa ga Mashaba ngwane monnyane go tswa ka mola sale ke dutše I think ke spendile the whole day ke re kotse o tlo bušeletša gape go ba go tsena mananeo a mang a tsena ke re kganta a e sa tlolela gape a e sa tlolela go humana a lifetime achievement award from the radio station e leng gore ke yona e leng ya believer in your talent and ya leleme la geno Thobela FM ke rile a go sana taba ke sa nyaka tše dingwe ke sharp ebile ke sa nyaka le go tsenela le di-award ke o right ke kwa o kare aowa ke kgarameditše jwalo ke fitlhile mo ke yang jwale ka mokgwa e leng gore o ikwa gore o garameditše go fitlha mo modimo ba go nyaka gore o fitlhe gona o fitlhile mo yang artificial intelligence gore ka mo wa tseba dikoša di a ntšhiwa gore ka mo o tla kwa o kare ke lentšu la one mašha ba re AI e ka ba le gore e le go batša go go kakang ka mmino eno ba fela gore bo mama Winnie Mashaba ba tlo no phela ba na le gore bitša gore rena re unique mosadi o marena voice ya gage unique goba music wa gage o unique re ke le botse nna la mathomo ke a ngwala ke filwe bongwadi ka fiwa boopedi ke a arranger ke a producer ke dira dilo ka moka so mara ge re dependa mo go artificial intelligence re swantse re tlhokomele gape gore ga e re tšeele botlhale bo modimo a re fileng bona e ya gape mo lapolelong ya gore ge re rena every time re tlo opela ga lempotsa tshepo ya ka waya la tseba re di fela tšele di na le bangwadi ba tsona na ye lena mpho modimo le fago yona le ilo e berekiša ka la bokae a ra tshwanne gore re nape re dependa too much mo di-artificial intelligence ra fetša itla o tsebe bokotsi ba yona ke gore e atla nampile
e felela ke maatla ke kwele dikoša tše 4 already and a se dikoša tša gospel di-voice ya tshwana tone ya tshwana ke tšhaba go no napa ke bolela gore ke line e feng mara everything e no tshwana a go sana kore a gona ba re ke variety o swantse gore ge o fetša go theetša koša e ge o theeletša ye e latelang e be a totally different song o se ka theetša koša e wa re ga o theetša e nngwe e latelang wa ko o ka re o sa theeleditšele e fetileng e losiša batho interest gore a go a tshwana motho o ne opela go tshwana wa tsa go boledišana le batho ba go tshwana le Winnie Mashaba go nyakega diiri tše 5 gomme a rena tsona ke nyaka gore na le wena re tswelele ka tšatši la 2 kgweding ya May re ya thapelong tšatši leo le rang mo go Winnie wa ga Mashaba yo letšatši le legolo letšatši la di-2 tša May re ya thapelong ke prayer night with Dr. Winnie Mashaba re filwe responsibility re tla ba re le ko Meropa Casino re filwe maikarabelo rena ka dipina tše gore nke di-social ills tše di leng gona re leke gore re botse modimo rena a re rapele ka maleme ra diang mara ka dipina batho ba kgona gore malapa a bona a agega kore di-violence tše di fele wa tseba di-gender based violence di fele go betelelwa ga bana wa tseba gore painful jwang gore le motswadi ke gore ba re ngwana wa 12 years o beteletše ke motho mongwe wa 52 years kore wa kgono kwa gore go na le di-social ills tše dintšintši batho ba lwala mentally batho ga ba sale gabotse and ntho e dirang gore batho re se ka ba gabotse ke go sa tekamogele wa tsaya re sa tekamogele bana menwana ke le ge e sena manicure you need to understand gore mo bophelong a re lekane re le batho jwale re na le pressure ye unnecessary ye e re dirang gore re feleletše re fetoga dilo tše e leng gore a se rena tšona nka sebe mankoko a ka sebe nna jwale re swantse gore re ilo e rapediša ntho gore batho re fitlhelele maemong a e leng gore re a dumela gore go na le ba ba leng ka gedimo gaka ba ke lekanang le bona ba ba leng ka tlasana gaka ka kgopolo ka dipereko le ka tše dingwe tša bophelo jwale batho gane jwale re phela under pressure because re nyaka gore dilo tše ka moka e be tša rena di tle mo go rena na if a ke na plot nna tumo ya ka ke gore ge ke retire ke be le plus mara ge ke sa kgona ke kgona it doesn't mean gore ke wena Dr. Winnie Mashaba and then o rela gore wena o swantse gore o ihumana otherwise o tlo te humana o le ka gara corruption nagana nna ke le ka gara scandal sa corruption o le motho wa go fodiša batho ke pressure ye re phelang ka gare ga yona re swantse re o rapediša gore batho swantse re ikamogele le wena ge o le monna o na le mathata a gore di-relationship tša go a di sepele gabotse se ka fetoga an animal wa bona bana ba madi a senang molato wa eta o tšama o betelela bana go ba le di-rape cases tše dintšintši wa thoma o hloya basadi ba bolaiwa unnecessarily so goba motho wa go lebala gore le wena o mogaši wa television alleluia amen go dikgokaganyo tše le ya go ba go kgwetša bjang ka baka la gore re nyaka gore ba go šale morago ba kgone go tseba gore o ya neng kae bjang mo e leng gore ka nete o tla bo phethagatša morero modimo wa go fileng one dikgokaganyo tša leago ke a humanega a gore Dr. Winnie Mashaba ko Facebook Instagram nampile TikTok yeo a ke e rate X a ke e rate I'm sure batho ba bona ba mputša gore why ke sa e kwa e na le negativity e ntši e imela moya wa ka a ke kwane le yona ba kana ba subscribe also le ko YouTube and then matlong khumana ona for more information ba kana gore info@winniemashaba.com for emailela ba nyaka tše ba di tlhokang Dr. Selina Bawinile wa ga Mashaba mama go kokomale ke a go leboga amen okay o ke mohlala o mo botse gore moja sa gago wa iphitlha ge e le gore go na le tšeo nyakang go di tseba ka yena o sa di bone ba o sa dikwe o tsebe gore ke tše e leng gore o kgethile gore tša re di kgwathe a re di bolele ke mmago motho ke mosadi wa motho ke na le tšane re ratang
o hlankela modimo ka dinako ka moka Dr. Selina Winnie wa ga Mashaba re ipsine go ba le ena go taba ya ka le Mankoko baby a re kopana gape la bohlanong le letlang tata.